So welcome to the 7th session. Let me introduce the first speaker. King Komljanec is a playwright and dramaturg, theater director and educator. Today she will talk about the present and future of contemporary Slovenian playwriting at home and abroad. So Kim, the stage is yours. Thank you. First, my apologies to anyone who doesn't speak Slovenian. The presentation will be in Slovenian, and if you're interested, I can always send you a translation later if you've got any questions. Tako da zdaj pa v slovenščini, lepo pozdravljeni. Torej, v bistvu to, kar predstavljam danes, je študija Slovenskega gledališkega inštituta o stanju in smerih razvoja sodobne slovenske dramatike. Študija je takole debela, ampak obljubim, da bo prezentacija zelo kratka in jedrnata. Nekaj v meni, kar ste že slišali. Naročnica in idejna vodja te študije je gospa Mojca Jan Zoran, ki je direktorica Slovenskega gledališkega inštituta. Sodeloval je tudi David Modic kot znanstveni sodelavec. Cilji te raziskave so bili vpogled v stanje sodobne slovenske dramatike in predvsem v okoliščine njenega nastajanja in prevajanja. Drug cilj je bil tudi preučiti perspektive različnih skupin deležnikov in identificirati smeri in morebitne ovire za razvoj sodobne slovenske dramatike. Glavni namen je bil dobiti eno objektivno podatkovno podlago za pisanje kulturnih politik. V uvodu najprej, tole bom zelo na hitro povzela, ker je publika taka, da vsi veste, o čem govorim, ampak dramatika seveda v različnih kulturnih okoljih različno uspeva, glede na to, kakšni so modeli gledališke kulture in literarne kulture. V Veliki Britaniji recimo teh projektov spodbujanja sodobne dramatike ogromno, se pa tuje dramatike ne prevaja. Po drugi strani recimo en tak kontrast temu Poljska, kjer se dramatike veliko objavlja, je pa spodbujanje sodobne dramatike šele dokaj sveža stvar, podobno kot v Sloveniji. V Sloveniji imamo v zadnjih 20 letih res porast uprizarjanja sodobne slovenske dramatike in tukaj so že prve številke. V letu 2000 oziroma 2001 je v 12 javnih gledaliških zavodih bilo 77 premier na splošno vseh besedilnih predlog, od tega je bilo 11 krstnih uprizoritev oziroma 14%. Potem vidite, kako je tole naraščalo, ampak se je nekako stavili tam okrog 20%. Zadnji dve sezoni, 2018 in 2019 ter 2019 in 2020 navajam zaradi tega, ker nas je seveda sredi leta 2020 prekinila epidemija, ampak to ni bistveno vplivalo niti na število premier, niti na število uprizorjenih slovenskih tekstov. Nekatere premiere so bile mogoče izvedene samo interno, v resnici pa s programa prav niso šle po poročanju gledaliških hiš. Raziskava je temeljila predvsem na vprašalniku in izsledkih tega vprašalnika, ki je bil sestavljen iz najprej čisto splošnih vprašanj, nekih demografskih podatkov. Spraševal je tudi po definiciji dramskega besedila, torej kakšna predloga točno je tisto, kar definiramo kot dramsko besedilo. Ali so to vse predloge za vse medije, od televizije do radija, ali radijska igra tudi dramsko besedilo ali ni. Skratka, kako strokovna javnost vidi definicijo dramskega besedila. Glavnina vprašalnika se je osredotočila na okoliščine nastajanja in prevajanja sodobne slovenske dramatike. To se pravi, v kakšnih okoliščinah avtorji in avtorice delujejo in katere okoliščine se različnim skupinam deležnikov zdijo pomembne, oziroma in isto tudi za prevajalce in skupine deležnikov prevodov. Spraševala sem tudi po načinih in pogostnosti dostopanja do sodobne slovenske dramatike, o tem, kakšni se strokovni javnosti zdijo najbolj učinkoviti načini razvoja posameznega dramskega besedila in dolgoročnejšega razvoja polja sodobne slovenske dramatike. Nekaj vprašanj je bilo povezanih tudi z
percepcijo finančne podprtosti. Torej, tukaj ne gre za raziskavo dejanskih zneskov, ki so bili investirani, ampak kako strokovna javnost vidi, kaj je najbolj finančno podhranjeno v zadnjih 3 letih. In del vprašalnika se nanaša tudi na samo oceno uveljavljenosti sodobnih slovenskih dramskih piscev in pisk ter delež delovne obremenitve različnih poklicev, ki jo posvečajo sodobni slovenski dramatiki. Vabilo k sodelovanju v raziskavi je bilo razposlano ciljnim skupinam preko stanovskih društev, zaposlovalcev in celo neposredno. Odziv je bil številen. Kot veste, je slovenska gledališka scena dokaj majhna in dobili smo v bistvu zelo veliko odgovorov, tako da imamo v bistvu grobo nekje med 24 in 36% ciljne populacije je sodelovalo. Sledile so različne statistične analize. Rezultati, ki jih prinaša raziskava, nudijo ogromno kvantitativnih podatkov. Kot sem rekla, to je zelo debel špeh, tako da tukaj je en kup enih tabel, ki jih boste gotovo bolj podrobno lahko pogledali kasneje, ampak tukaj sem jih v bistvu povzela v čist 11 preprostih točk, ki se mi zdi, da nekako povzemajo to, o čemer je ta raziskava bila in čemu je bila namenjena. In sicer so to prvič to, da si strokovna javnost želi in nujno potrebuje samo refleksijo, se pravi strokovna javnost sodobne slovenske dramatike, ustvarjanja in prevajanja le-te, in da je objektivna analiza polja nujna. Drugo, da imamo velik manko sodobne slovenske dramatike v tuje jezike, surprise, to smo vsi že vedeli, ampak raziskava je to potrdila, kot je običajno. Raziskave včasih potrdijo stvari, ki se nam zdijo čisto očitne, ampak dokler nimamo številk in dokler nimamo tega nekje preverjenega, ne moramo v zvezi s tem, kaj je dosti narediti. Nezainteresiranost režiserjev oziroma režiserk za sodobno slovensko dramatiko se je izkazala predvsem skozi zelo nizek odziv režiserske skupnosti na ta vprašalnik, iz česar je sklepati, da se verjetno režiserji v Sloveniji počutijo, da to ni njihova domena. Najbolj mogoče dramatičen oziroma presenetljiv podatek je bil ta, da najvišji delež delovne obremenitve, ki ga sodobna slovenska dramatika predstavlja za kogarkoli, torej tudi za same dramske pisatelje in pisateljice, je 70%. Seveda so razlogi za to najverjetneje ekonomski, namreč od sodobne slovenske dramatike izključno od tega se pravzaprav ne da živeti, ker je povezano s količino dramskih besedil, ki jih uprizorjene vidijo na odru sodobni slovenski dramski pisci. In kar tretjina delujočih na tem polju sodobni slovenski dramatiki namenja le 10% svojega delovnega časa in energije. To se mi zdi, da je mogoče najbolj nekak tak podatek, na podlagi katerega lahko nekaj naredimo ali pa spremenimo kot skupnost oziroma kot država in na podlagi teh podatkov lahko bodisi ugotovimo, da je sodobna slovenska dramatika nekaj, česar slovenski kulturni prostor ne potrebuje toliko, bodisi, da je treba v to investirati več in omogočati več dela več posameznikom. Izkazalo se je tudi, da procese pisanja in prevajanja sodobne slovenske dramatike zelo šibko razumejo tako imenovani sekundarni poklici, se pravi vsi, ki se neposredno ne ukvarjajo z pisanjem ali prevajanjem. To se je izkazalo predvsem skozi vrednotenje različnih okoliščin, ki so jih različne skupine deležnikov zelo različno ocenjevale. Dalje je bilo zanimiva ugotovitev, da je branje dramatike celo pri strokovni javnosti manj popularno kot ogled uprizoritev. Torej, tukaj se odpira veliko vprašanje o krstnih uprizoritvah in objavljanju sodobne slovenske dramatike, v kolikšni meri nam uprizoritve na tak način, kakršne so, služijo kot nadomestek branja, oziroma kako spodbuditi več branja pri strokovni in posledično pri splošni javnosti.
Vodilni gledališki kader v Sloveniji, to se pravi umetniški vodje, direktorji, berejo več sodobne tuje jezične dramatike kot domače, ne nujno v tujih jezikih, lahko tudi v prevodu, ampak kako se to odraža na repertoarjih, bom pustila kar pavzo tukaj. Dostopnost dramatike je predvsem dostopa strokovna javnost do sodobne slovenske dramatike prek spleta. Tukaj se je potrdila pomembnost in res ključnost tega spletnega portala sigledal.org, ki vsebuje tudi knjižnico sodobnih slovenskih dramskih besedil. Velik manko knjižnih izdaj in tudi vprašanje o uredniških odločitvah za izdajanje sodobne slovenske dramatike, namreč v knjižnih izdajah v glavnem izhajajo že uprizorjena besedila, obenem pa je velik delež ciljne publike tudi strokovna javnost, ki po že uprizorjenih besedilih v knjižnih izdajah pravzaprav ne posega. Tukaj je kup enih nerazjasnenih oziroma nasprotujočih si dejstev. In kot celota je strokovna javnost identificirala potrebo po specializirani periodiki oziroma eni periodični publikaciji, namenjeni samo izdaji sodobnih slovenskih dramskih besedil in po specializirani knjižni zbirki. Še ena presenetljiva ugotovitev, ki jo prinaša ta raziskava, je, da bralne uprizoritve pravzaprav ne dosegajo ne svojega namena, ne svoje ciljne publike, namreč vodilni kadri oziroma odločevalci o repertoarjih in uredniki pri založbah se v obliki bralne uprizoritve najmanj pogosto srečujejo s sodobno slovensko dramatiko. Čeprav je pravzaprav bralna uprizoritev ravno tisti format, ki je namenjen temu, da besedilo pride v stik s strokovno javnostjo bolj kot splošno. Zato je tukaj potreben en velik premislek o tem, čemu bralne uprizoritve služijo in na kakšen način se ponujajo publiki in kdo je njihova ciljna publika. Razširjanje dramatike pri splošni javnosti. V tem ukrepu je strokovna javnost še vedno dajala prednost uprizoritvam pred besedili samimi, razen v primeru vključevanja branja dramatike, tako domače kot tuje, v kurikulume izobraževalnih inštitucij, zlasti osnovnošolske in srednješolske kurikulume. Celotna strokovna javnost je izkazala veliko zavzetost za objavljanje, uprizarjanje in tudi za kritiške odzive, nujnost kritiških odzivov na sodobno slovensko dramatiko in na besedila, se pravi na uprizarjanje in na besedila sama. Med tekom nastajanja te raziskave se je pa že odprl en portal Kritika v sodelovanju s Slogija in sigledal.org, tako da deloma mogoče ta vrzel že se zapolnjuje as we speak. Identificirala je strokovna javnost tudi potrebo po specializiranem prizorišču, ki ga v slovenskem prostoru še vedno nimamo. Torej za sodobno slovensko dramatiko, za uprizoritve sodobnih slovenskih dramatik, specializiranem prizorišču. Kot sem rekla, strokovna javnost je izkazala visoko mero zavzetosti za področje nastajanja in prevajanja, uprizarjanja, objavljanja in kritiškega premišljevanja sodobne slovenske dramatike. Torej, s tem odzivom in z pripisovanjem visoke pomembnosti vsem okoliščinam in vsem predlaganim ukrepom se izkazuje, da je v bistvu ta premislek in da ta raziskava pravzaprav po eni strani bila nujna in po drugi strani, da narekuje nujnost te neke sistematične in z vsemi deležniki usklajene kulturne politike. Izsledki te raziskave ne nudijo pogleda v recepcijo sodobne slovenske dramatike pri sekundarni oziroma končni publiki, torej bralcih oziroma gledalcih. Zato je verjetno na mestu še kakšna raziskava, ampak je pa podlaga za ustvarjanje kulturne politike bodisi na lokalnem ali pa na državnem nivoju.
Kljub temu pa pri vsej birokraciji je dramsko pisanje živa umetnost in prepričana sem, da kljub temu, da je mogoče rabi neko utrto pot, ne, da ji lahko birokratski aparati utirajo avtoceste ali pa zastirajo na videz vse možne poti, bo vedno našla neko svojo pot naprej do odrov in do publike. Če imate še kakšno vprašanje, tukaj je moj e-mail. Raziskava bo, potem ko jo bomo zlektorirali, objavljena na Slogijevi spletni strani. Tako da, če vas zanimajo konkretne številke, s katerimi vas tukaj nisem hotela preveč dolgočasiti, ker bi vsi verjetno zaspali, bodo vse te tabele na voljo tam in upam, da boste izsledke raziskave uporabljali za svoje nadaljnje raziskovalno delo, kajti polje nujno potrebuje več premisleka. Hvala lepa. Thank you, Kim, for all this useful information from your research. And we continue with presentation of Andrei Moskvin. But I'm sorry, we must wait maybe 1-2 minutes because I changed my presentation. Okay. Okay. We will wait some minutes. Okay. Because it is a very big material okay. and I'm probably don't. Okay. I sent it, but maybe. Okay. I can tell something at the beginning. Okay, then I introduce you and then we start. Okay, so Andrei Moskvin is a philologist, Slavist, a culture and theater scholar, translator, playwright, and associate professor. And today he will present the reception of Slovenian drama in Poland. So, thank you very much. Thank you very much for invitation, and I'm sorry for my English. It is not so excellent like English. My colleagues that you invited at this conference. First of all, I would like to tell that. I finished Slavonic department of Moscow University, and it is very important for me and to understand to everyone to understand why I specialized in Slavonic drama. For me, it's very important because first of all, I know Polish, Czech languages and culture and literature, and later I began to learn and to study another Slavonic languages. For me, it was very important to spend 1 month in Belgrade, 3 months in Belgrade to learn Serbian language. That's why I understood that it is very important for every specialist in Slavonic culture to know one of these Balkan languages. And when I began to work at the Moscow in Warsaw University in 2002, it was a very good opportunity for me to begin my scientific work connected with drama and theater of Central and East European countries. I began my scientific work in 2006. It was a moment when one of my students would like to translate some Belarusian drama to Polish language. I said, okay, but after translation it was another problem, how to print this old text, and we decided to. I was looking very different opportunities. It was very difficult because it was a moment that nobody would like to print drama. It is not popular, and if you remember, I don't know how it was in Slovenia and in Balkan countries, but republics, but in Soviet Union it was not so popular. It was
very difficult to publish drama. And it was a little change after 2000, yes, maybe, because in Poland it was open some different 2 or 3 foundation which would like to publish drama. But first of all, it was very famous drama writers from Great Britain, America, and so on and so on. And I decided to publish drama, Slavonic drama, first of all, and later drama from post-Soviet Republic. Okay, now I... Okay. And in 2016, I founded the Laboratory for Drama and Theatre Studies in Central and Eastern Europe. It was possible in Warsaw University. And this year, this laboratory has 5 years. And during this period, we published 21 books of anthology of drama, 9 books of Russian drama, 7 books of Belarusian drama, 2 books of Ukrainian drama, 1 book Armenian drama, and 2 books of Slovenian drama. And we translated for these 5 years, it is not 5, maybe 7 years, more than 150 drama text. It is a big, but it is necessary to remember that it was translated not but very famous and translators, because it is with some of them I had contact, but some of them, mostly it was students of my department of culture of Central and East European countries, but also from Slavonic department at Warsaw University. And 1 year ago, in 2020, I decided to create a new scientific magazine. You see the first number of this magazine, and this year, at the end of this year, will be the second number. And it is very important for me that through the magazine I can popularize a bit drama and theater. This magazine you can publish text in 3 languages, not only in Polish, but also in Russian, in English. And I invite you for cooperation. And for me, also very important to be invited at, for me, very nice, very good festival, very good organized and very interesting program in Kran. It was 3 years ago, when director of the theater, Miriam Dornowczyk, now I know she is not director, it is for me very sad information, and Marinka Postrak invited me to be the member of jury, and I was the jury with one was my friend Rok Bozorvichar, I know him before, and Nika Arhar, and it is a fantastic group of people, and I was happy that I was. And during this festival, I have opportunity to see some of the Slovenian modern drama, and for me it was a very good experience, and to receive information about the Slovenian drama. And when I prepared to begin to prepare the anthology of Slovenian drama, I would like to know something about the history, about the relation between Polish and Slovenian. And I found this information was not so much, but I found very interesting text published by Tatiana Jamnik. This text was prepared for scientific magazine published in Katowice University about the relation between Slovenian translation, Slovenian text, different text, not only drama, into Czech language and Poland. And comparing the 2 countries, the author states that during this period, the Czech reader had a chance to read twice as many Slovenian books as the Polish reader. In Poland, in this period, a very long period, 16 years, were translated only 21 texts, but in Czech Republic, 52 books.
For me, the second very important motive to publish and to prepare this anthology, I never think about the second anthology, only about one anthology, was Jasmina Schuler-Galos. She's a fantastic teacher and students very like her, and she lives in Poland and lives in Poland and maybe, I don't know, 20 years, maybe more. And she's a lecturer of Slovenian language at Warsaw University. And for me, it's very important because I don't know very good Slovenian language. I understand because I visited very often Festival Bošnikovo Srečanje. The first time I have been in 2007. It was very strong for me impression because I understood how what is high level of Slovenian theatre at that moment it was. And later later was a big pause, and after 10 years I began again visited the Festival Bošnikovo Srečanje. Now it is not easy because I don't think there is no so money for guests, but I would like to have contact with Jasmina because she has contact with the students, and I proposed her to prepare that anthology. It was published, 2016, not 6. It was published the first volume, and it is this is a picture, and very important for me that it is not only a book of drama, but also for me as a visual, because conception of this book, when you go to the bookstore, you see the picture of this book, and it is also the first impression also is very important. And when I published this anthology of Belarusian drama, I asked very famous Belarusian, Russian, and also decided Slovenian artists to prepare it or give me any work for this anthology. And I asked this Tina Dobrajc, maybe you know very good this artist, to give me one of her works. And at the beginning she was very surprised, but later when Marinka explained why it is so important, she agreed to give me without money, because it is necessary to remember that I published all this book paying myself for these books mostly. It is impossible for me to pay for everything. And in this first volume, there were published 4 texts. You see, Matija Župančić Vladimir, Simona Semenić, 7 kucharic, 4 soldaty in 3 Sofie, Simona Semenić 5 Frantko Wsi i Dragica Potočniak za nasze mlade damy. And you see that 2 of these texts was published in very famous and very good theatre magazine, Dialog. It's people who are interested in the drama and theatre maybe know this magazine. It's published every month, and it is a fantastic opportunity to publish a lot of different texts in this magazine, because it is every month published. And that's why I use this text which were published. For me, very important that all texts which were published before to put to one book. That's why I ask Dialog. I have a very good contact with Dialog because they published all of maybe 12 at that moment texts translated by my laboratory in this magazine. And it is a very fantastic opportunity to have good contact with Joanna Pomorska. You know, maybe you also know this lady because she's the best drama, not only drama, but translation of Slovenian literature in Poland. And only from this 3 texts, only Vladimir was, because it was published 2006, and quickly it was staged before it was published. It's very interesting. It was in Gdańsk, later in Bydgoszcz, and now I find information that in 2016 it was staged by Jan
director Jan Naturski in one Warsaw private theater. Today I had contact with this director, and if you would like to publish my text, I would like to prepare a big interview with him and to use this material to my text. It's very interesting because when they prepare this performance, they publish a lot of materials on video about this man, Vladimir. What does it mean to be Vladimir, and what does it mean, Vladimir, in our modern society? And the second step is also not only publish the book, but also to prepare a presentation, because during the presentation you can meet different people, you can understand what is good in this book, what is not so excellent. And one of these presentations was in the Warsaw University. We invited students, teachers, and not so much people, but it is very important to present this book. And also very important, there was the person from Slovenian embassy, because before printing this book, I would like to have contact with embassy to ask little money, because to publish it, it is not so money, it's only 300 euro to publish this book. And unfortunately, I received answers that they don't have money, absolutely. They have only money for invited 1 to 3 people from Slovenia, and don't have money for to promotion of Slovenian drama in Poland. It was very sad for me. And another step, presentation of anthology in Kranj, when I was a member of jury, and you see picture with Simona Siminic and it is, you see, Joanna Pomorska, she is a very fantastic lady, and she would like to help me. It was very interesting when I spoke the second time with her. She told me that she translated 3 or 4 texts before internet, and now it is very difficult to find the copy of these materials, and it is, for me, it's very sad information that it is because for me, it's also important to use all these texts which were translated before. It is only little information, because some of you know this lady, Joanna Pomorska, finished Warsaw University and studied in Ljubljana and translated, first of all, Drago Jančar. She is very famous because mostly of this book, of this writer was translated in Polish and by Joanna Pomorska. Also Branko Hoffman, Jini Wirk, Božidar Jezernik, and so on and so on. And later, after the first volume, I decided to prepare the second. And I spoke with the students, because after this presentation, I have good students with this student. I got contact with the students and decided also ask Bojana Todorovic, who is a lecturer of Slovenian language in Krakow Jagiellonski University, to help me, because there are some students, not big groups in Krakow, but some of the students have a very good ambition and would like to translate, to try to do it. And we have prepared 2 absolutely new texts, 3 absolutely new texts. Żyga Diwiak, 6, Neis Gazdova, Tich Wdech, Winko Miodenduchofer, Lemoniada Slovenica. And one of these texts, the first, Matija Župančić, translated Joanna Pomorska, she translated it before. And she likes it text very much. And after, when I read this text, I also liked it very much. And I'm happy that she decided to give me this text for my book. And you see, it is a very important question why I decided to take this text to anthology. First of all, it is a text which were translated already. It is for me also very important to put it together. The second, it is initiative of students, because the students of Slovenian philology in Warsaw, they have a history of Slovenian literature. And during this course, they have contact with, and they must read some text. And but I know that it is not a lot of text, but they have only contact with maybe 5-6 drama modern text. And from this
text, they told me that we would like to translate Lemonada Slovenica. And I said, okay, I agree, but when I read this text before, I understood that it is not so excellent. It is a good text, but it is not this kind of text which I prefer in my anthology. But I'm happy the students would like to translate this text, to work together, and for me it's very important that the students would like to do it. And two of this text, Diga Živeka and Nec Gazdova, I see one of the texts I see at the festival in Kranj. Sixth performance, it's very strong impression for me, and immediately I understood that I would like to translate this text in Polish. And another text, it was performance prepared and shown at the festival in Maribor Boršnikovo Srečanje. That's why. Yes, the second step, to do presentation, not only after the first anthology, but after the second. And it was online because it was locked down. And I invited at this presentation Žiga Divek and Nec Gazvoda. They agreed to be with us. It was very interesting because we are talking about the context. We are talking at this performance, at this presentation, about the reception of the text in Slovenian. It was very good. And you see the people, there was 26, not so much people, but for me it's good. Bojana Todorovic, you see the picture number 1 from Krakow, and also you have the professor of Serbo-Croatian literature in Wrocław also, and from Katowice. Some people, and here you see our guest, Nate and Žiga, and I was happy they agree. At the beginning they told me that they don't have a lot of time, that will be only 10-15 minutes, but at last they spent with 1 hour during the whole presentation. It was for me it's a very pleasure. And the next question, what is the next? Okay, it is very important for me question because you understand when I do a lot of prepare a lot of different anthology and prepared a lot of different books, because at that moment I published 29 books, 7 monography, I'm specialized in Belarusian theatre and Belarusian literature and immigration and so on, and 22 anthology. For me it's very important to know what is the next step, what to do in the future. And I prepared for you, if you would like any ideas, to help me, because the next year I will be free. And I would like to prepare anthology of the great works of Slovenian dramaturgy of the 20th century. I know that Ivan Cankar was translated only his novels, and in the theatre was prepared 3 inscenization based on the novels by Ivan Cankar, but not translated, for example, Hlapci, Kralina Betajnovi. It is for me it's very important text. I love it very much, and I would like to prepare such kind of anthology. The second, it is prepared monography on contemporary Slovenian drama. First of all, I specialize in national theatre, like institution in the period of transformation, and that's why I would like to spend maybe 2-3 months in Ljubljana and to visit theatre, to work in archive, and to prepare that monography, and connected with the second part of the book about the 4-5 most important Slovenian theatre directors. And also it's very good to prepare a monography about the Slovenian drama. I know that it is a big work, but I can begin to do it during this time in Ljubljana. And the last, it's very important. Now I prepared lexicon of modern East dramaturgy, East drama, Russian, Ukrainian, Belarus, and it will be published in December. It's a big work, and I spent maybe 2 years to prepare this book, but now I understood how to do it, technology of this, and maybe it's also very good to prepare a lexicon of contemporary Slovenian theatre, where we can do 2 parts. One of the part will be drama, and the second part will be the theatre. Thank you very much.
So thank you, Andrei Moskvin, for your presentation and all these plans, with Slovene drama and theater. So we continue with Lyudmila Dimitrov. Ljudmila je že z nami. Tukaj lepo. Ljudmila, me vidiš? Ja, Slišiš? slišim. Odlično. Ok, lepo te pozdravljamo. Ok. Jaz tudi. Aha, a ga slišimo dobro? Je to dovolj na glas? Ja, ok, vsi te slišijo tukaj, tako da zdaj te samo še predstavim. Lyudmila Dimitrov is a professor of Russian literature at the University of St. Clement Ohridsky in Slovenia. Many years he was a lecturer for Bulgarian literature and language at the University of Ljubljana. And I think this is not in your introduction, but it's my words. I think in this moment he is the most important Bulgarian translator of Slovene literature and drama, and today he will speak about Slovenian drama in Bulgarian translation. So, izvoli, Lyudmila. Thank you, Mateja. Hello, everybody from reigning Sofia. I will speak in Slovene. I hope that you will understand me. So, tako. Anton Pavlovič Čehov je v pismu Alekseju Suvorinu iz 21. novembra 1895 zaupal, da pri pisanju svoje nove drame Utva, citiram, obupno krši pravila dramskega dogajanja. Konec citata. Že takrat, pred 126 leti, je nezmotljiva intuicija največjemu ruskemu in slovanskemu dramatiku prišepnila, da se da potrebo po novih formah, o katerih sanjari njegov junak Kostja Trepljev, ki stopa na to neskončno in nevarno področje, v največji meri zadovoljiti, če se pride do dna sami naravi drame. Tam, v njenih najglobljih plasteh namreč spijo neizkoriščeni potenciali, ki bi jo zmogli preobraziti, prilagoditi spreminjajočim se pogojem in pogojenosti odra in na ta način podaljšati življenje. Če je nekdo, če tudi je to sam Hans T. Sleman, današnje gledališče razglasil za postdramsko, še ne pomeni, da moramo imeti dramatiko za mrtvo. Njej, hvala Bogu, se ni odklenkalo, začela je samo ritualno pritrkavati, da bi napovedala s nekakšnim oddaljenim, nemara nebeškim zvonjenjem, novo obdobje v umetnosti, povezano z dvema izmed najstarejših poklicev, poklicem dramatika in igralca. In to zvonjenje se razlega tako rekoč že od časov, ko je Čehov pisal Suvorino zgoraj citirane besede. V drugi polovici 20. stoletja, ko se je dogajal intenzivni razvoj humanistike in še posebej literarne teorije, se je v zavest prikradal nekakšnosti, izrabljenosti, izčrpanosti, ki je napeljeval na nujnost prilagajanja in odpiranja novih perspektiv. Takrat sta se namreč pojavila vsaj dva pomembna mrliška lista, ki sta naznačila odstranitev izvirnih komponent žanra in subjekta iz verige literarne komunikacije
ter njuno preobrazbo v muzejske eksponate v inventar. Leta 1961 je George Steiner razglasil smrt tragedije v svoji istoimenski monografiji, 6 let kasneje, leta 1967, pa je Roland Barthes za mrtvega razglasil tudi avtorja. V približno istem času je Peter Brook v svoji študiji Prazen prostor za mrtvo razglasil že mimetično gledališče in pozval avtorja, ki čuti utrip publike, naj poišče pot k lastnemu ustvarjalnemu jeziku. Po vsem tem nas leta 1999 ni mogla zaprepasti niti začuditi Lehmannova napoved o prehodu gledališča k postdramsko fazo. Nemški znanstvenik je registriral in poimenoval tendenco, ki je kot vsaka tendenca naj bo vztrajna ali kratkotrajna, časovno omejena. Kajti, ko smo v 90-ih spreminjali uspešen povratek biografeme, ki je ovrgel in na nek način preklical Barthesovo doktrino, tako je tudi tragedija začela novo etapo svojega razvoja in s transformacijo antične in renesansne predstave v tem žanru kategorično potrdila lastno stabilnost. Tragedijski zaplet je bil tako v celoti kot na mikrosižejski ravni impliciran v številne uspešna sodobna dramska dela. Dejstvo je, da se tipične tragedije že dolgo ne pišejo več, za uprizoritve klasičnih obrazcev ali njihove predelave pa se vselej najde prostor na repertoarnih gledaliških skupin različnih konceptualnih profilov. Da ne govorimo o tem, da je Čehov brez zatekanja k definicijam in posplošitvam dejansko uvedel, demonstriral tudi novo razumevanje komedije, ki jo je zasukal v zameštrano neobičajno smer, da ne bi se odklonil od logike in specifike njenega konflikta, česar pa Stanislavski ni hotel sprejeti in je trmasto vztrajal pri tem, da dramska besedila Antona Pavloviča morda res niso čiste tragedije, so pa zagotovo mučno monotone drame. Slednje je postalo kliše v performativni metodologiji sistemu, povezanim s režiserjevim imenom pri interpretaciji kanoničnih dramskih del Čehova. Do to povedano pravzaprav bežno spremlja proces vnaprej določenega in neizbežnega razhajanja med dramo in gledališčem, ki se je začelo že precej pred koncem 19. stoletja. Že od renesanse naprej namreč dramsko besedilo tekmuje s odrsko uprizoritvijo. Na začetku je imelo besedilo neulovljivo prednost, kasneje sta se izenačila in danes se gibljeta v dveh vzporednih smereh, se vse redkeje drug drugemu prilagajata, vendar nenehno in vztrajno pogledujeta v sosednji vozni pas ter s ljubosumno radovednostjo oprezata, kaj se dogaja pri drugim. Priznavamo jima tandemsko sorodnost, ob tem pa opažamo, da se je znotraj nju nekaj preobrnilo, spremenilo, jo oddaljilo, čeprav je njun izvor ostal nedotaknjen. Lehmann si zamišlja postdramsko situacijo kot kombinacijo poz, gest in poetoloških elementov, priznano že od Aristotela in teoretikov nove evropske drame, Lessinga, Hegla, Artauda, Brechta, Adorna. In so bili od začetka uspeti v tkivo drame in so jih naslednja stoletja izrinile druge prevladujoče tendence. Ne gre torej za načelno nov konstrukt v smislu filozofije in diskurza, pač pa za nepričakovano združevanje, reorganiziranje znanih komponent. Za trenutek je skušalo gledališče zaobiti dramo in pri tem morda pozabilo, da je osnova odrskega dogajanja še vedno literarna, ne glede na to, kako to imenujemo, drama, scenarij, projekt, ideja, tema, instalacija.
če odrsko dogajanje ni pretvorjeno v besedilo, v pripoved, če tudi neverbalno, se ne more konvertirati v gledališki spektakel. Ali ni potem takem dramatika, s tem, ko se je odpovedala svoji eksplicitni formi, prihitela gledališče in se mu prilagodila kot ne dramatika, ne da bi se ločila od svojega najbližjega referenta. A vrnimo se k klasični različici drame. Občutek zadovoljstva, še bolj pa prepričanja, da smo lahko kompetentni literarni teoretiki in teatrologi, če se omejimo samo na sicer skrbno presejan nabor besedil iz različnih obdobij in svetovnih odrskih uprizoritev, antičnih, zahodnoevropskih, bolgarskih, eksotičnih, če tudi jih vključuje 100, 200, 500, je povsem varljiv, če pri tem ne pokažemo vsaj osnovnega zanimanja za sosednje in nam bližne kulture in te za nas ostanejo oddaljene in neznane. Za prevod sem izbral 5 dram, ki so reprezentativne za slovensko dramatiko 20. stoletja. Pravim slovensko, če tudi je v tem 100 let slovenski teritorij pripadal različnim političnim konfiguracijam, ki so prej zatirale kot spodbujale njeno identiteto. Če upoštevamo, da je prav gledališče inštitucija, ki je poklicana, da ohrani narodno idejo preko jezika, lahko vidimo, da se v dramah dogaja prav to. Oder se izkaže za pomanjšan model slovenskega, vendar ne v državnih, pač pa v etično-kulturnih okvirih s pripadajočimi negativnimi in pozitivnimi stereotipi, posebnostmi in refleksi zdravega upora. To so naslednje drame. Ljubezen Zofke Kveder, ki je bila napisana leta 1901. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski Ivana Cankarja iz leta 1907. Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma iz leta 1930. Mrtvec pride po ljubico Svetlane Makarovič 1986 leto in Kaj pa Leonardo Evalda Flisarja 1992. Prvi 2 deli sta bili napisani, ko je bila Slovenija avstro-ogrska provinca, tretja med obema svetovnima vojnama, ko je pripadala kraljevini Jugoslaviji, četrta v času SFRJ in zadnja kmalu po razglasitvi slovenske samostojnosti v prvem letu življenja Slovenije kot samostojne države. Te drame, ki spadajo v veliki diskursivni okvir modernizma, postmodernizma, z drugimi besedami med bel epok in somrak 90. let prejšnjega stoletja, se lahko na nek način berejo tudi globalno kot hipertekst, megadramo v 5 dejanjih, ki jih sledijo od začetka do konca. Dramatiki strmejo k aktualnosti in vsak svoj zadnji cilj dosega z različnimi umetniškimi sredstvi, pri čemer se bolj ali manj konsistentno vpisuje v že obstoječe in osvojene modele. Stremljenje k sodobnosti, celo kot notranja intenca, pa nas postavlja pred zelo resno vprašanje o kriterijih, po katerih določamo nekaj za že veljavno, zanimivo, drugo pa za omrlo, zastarelo, izživeno, neuporabno. Kakorkoli že zapisujemo in razlagamo latinsko besedo modern, to razkriva organsko povezanost s idejo o sodobnosti. Delo, ki je postalo klasika, pa briše temporalno konkretizacijo njegovega nastanka in pridobiva univerzalnost, možnost za reaktualizacijo v vsakem naslednjem kontekstu, ter se spreminja v svojevrstno sintezo smislov, ki se eksponirajo na nov način in metaforično odražajo to, kar se dogaja tukaj in zdaj. Prav zato je vloga gledališnika, pa naj bo to dramatik, režiser, kritik in predstavnik drugih poklicev, ki sodelujejo pri pripravi gledališkega spektakla, tako zelo pomembna. Če besedilo ostane samo na papirju, doseže le manjše število bralcev, če pa odziv na odru neznansko razširi, če pa oživi na odru, neznansko razširi obseg svojih naslovnikov.
Te drame, ki so zdaj prevedene v bolgarščino, bodo lahko uprizorjene na svoj način, ne da bi bile obremenjene s interpretacijskimi klišeji. A ne povsem. Da bi vzbudile zanimanje literarnega in gledališkega zgodovinarja, morajo vsebovati asociativno snov, ki omogoča, da povežemo neznano z znanim. Tu nekje tiči kriteriji mojega izbora. Vseh 5 besedil je zaznamovanih na iracionalnem, kar jih kategorično približuje, čeprav virtualno, v bolgarski mitološki, redkeje imenovani baladni drami, tendence, ki se je začela v obdobju modernizma in traja še danes. Modernizem, spomnimo, je izredno ploden čas v evropski kulturi. Če so zgodovinske okoliščine povzročile pospešitev ali zakasnitev, zelo problematična pojma v dani literaturi, modernizem briše razlike, začenja povsod hkrati, izravnava štartno pozicijo Zahoda in Vzhoda, daje enake priložnosti in na poseben način oblikuje homogeno elito v umetnosti, ki se dojema kot skupnost in intenzivno komunicira med sabo. In obstaja velika razlika v tem, ali nam je neka literatura servirana kot dragocenost, naprimer angleška, francoska, ruska, ali pa jo odkrivamo sami. Moj pristop k slovenski literaturi je odkrivateljski. In prav z te pozicije se 5 znanih in v domovini kanoniziranih dram rojeva v naši kulturni situaciji, postavljajo se na noge. Moderne in postmoderne v Bolgarijo imajo možnost postati sodobne. Hvala za pozornost. Thank you. Thank you all 3 for presentations. And now, are there any questions? I open the discussion. Gašper is here. So I know that you translated some other plays, Slovenian plays in Bulgarian. They were also staged, like Simona Semenic, Pet Fantko, Pikasi. What was the reception of Slovenian drama in Bulgaria so far, and what do you expect with those 5 that go way back to the beginning of the 20th century? Lahko odgovorim po slovensko. Lahko. Zdaj, recepcija slovenske dramatike v Bolgariji je zelo čudna. Najprej zaradi tega, ker ko je med nami, imamo v mislih Bolgarijo in nekdanjo Jugoslavijo, bila majhna železna zavesa, tako imenovana, pri nas vse, kar je prihajalo, je bilo predvsem iz Srbije. Torej, zelo malo smo znali in smo razlikovali Slovenijo in slovensko kulturo v tem okviru tudi dramatiko. In v bistvu iz leta prva in edina veliko let je bila uprizorjena leta 1948 Kralj na Betajnovi v Narodnem gledališču v prevodu Elisavete Bagriane, ker takrat je bila 30. obletnica od smrti Ivana Cankarja. Takrat pa, to je znano dejstvo, takrat pa je, kako bi rekel, žal prišel vmes Informbiro in so se odnosi med Bolgarijo in Jugoslavijo pokvarili izjemno močno in to je trajalo nekaj časa. Potem je prišlo, mislim, da leta 1988 so začeli vajati Drago Jančarjeve drame Veliki briljantni valček.
Pa nič se ni zgodilo, ker takrat ta antagonist, torej ta nedobri, pač slabi junak v drami se imenoval Vladimir in tako se imenoval tudi sin od Todora Živkova in je nekdo se je našel en idiot, ki je razmišljal o tem, da mogoče bo asociacija s tem. In potem leta 90 in potem 91, po padcu Berlinskega zidu, so uprizorili veliki briljantni valček in tako je bilo do leta mogoče 2011, ko sem jaz prevedel Vladimirja od Matjaža Zupančiča in se je uresničila njena prva uprizoritev v Bolgariji. Samo povem, da do zdaj Vladimir je bil uprizorjen 3-krat v Bolgariji, v mojem prevodu, najprej v Sofiji, to je bila gledališka akademija Ljuben Grojs, potem v Plovdivu in zdaj v Varni in ga vidite 8. novembra v okviru Teden slovenske drame, torej ta predstava bo gostovala. Potem zelo je pomagal ta zbornik Zalezujoč Godota, 5 sodobnih slovenskih dram, ki sem jaz prevedel in je išla v založbi Fakel leta 2014. In tukaj sem povem, katere drame so, in potem skoraj vsi so pač bili uprizorjeni. To je Eval Flisar Nora Nora, Drago Jančar Zalezujoč Godota, Vinko Möderdorfer Lep dan za umret, Matjaž Zupančič Vladimir in Simona Semenič Petfantkov.si. V bistvu samo Flisarjeva drama ni bila uprizorjena, kljub temu, da so se začeli vaje, ampak tam se je zgodila nesreča s enim igralcem in potem se je tako razpadla. Zdaj pa ta zbornik, ki ga pripravljam, je spet, mislim, da bo omogočil tudi uprizoritve in se bo povečala recepcija slovenske dramatike. Vmes pa sem prevedel 3 drame Ivana Cankarja, ki so išle v posebno knjigo. Hvala, Ljudmil. Any other questions? Ja, Kim? Aha, moraš priti sam. Aha, bo v redu. Jaz imam samo eno podvprašanje v zvezi s tem. Ljudmil, ti slišiš vprašanje? Ne, žal zelo slabo slišim. Mateja, bi prosil, če... Komljanec je z mano in ti bo tukaj zastavila vprašanje. V redu. Čisto eno drobno podvprašanje, samo a so bile te drame uprizorjene v nacionalnem teatru ali se uprizarjajo tudi v nekem off-fringe? Poglejte, sploh nič ne... Sam trenutek si vzamem slušalke. Okay. Mogoče bo lažje. Ne, res zvok je... Jaz ne vem, kako me vi meni slišate, ampak sam trenutek. Ja. Čisto preprosto vprašanje, a so bile te uprizoritve slovenske dramatike v Bolgariji v institucionalnih gledališčih ali bolj neinstitucionalnih tudi se uprizarjajo? Do zdaj vse slovenske drame, ki so bile uprizorjene, so v institucionalnih gledališčih, zelo znanih in zelo dobrih gledališč. Torej, profesionalna ekipa je delala, profesionalni režiserji in mislim, da vsi spektakli pač so bili zelo dobri. V smislu, naši izvrstni igralci so bili in so uživali. V bistvu do zdaj, že 3. leto, Vladimir Matjaža Zupančiča, ki je bil uprizorjen v Plovdivu, pa se igra. Samo moram omeniti, da v času covida, lani, ko je bila najbolj zapletena situacija in letos tudi, v okviru gledališkega sezona so
gledališče v Bolgariji igrali pri 30% zapolnjeno dvorano. In v tem smislu ni bila prekinitev v tako kruti obliki, kakor je bila v Sloveniji. Hvala. No more questions? Okay. We have coffee break, so Lyudmil, drink coffee in Bulgaria with us. So we will continue after coffee break. Okay. Thank you all three. Bye.